ዛሬ ደግሞ ካናዳውያን የምትጠቀሙት የእንግሊዝኛ ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን ሰጣችኋለሁ። Number 1, snowed under. Snowed under means extremely busy or tied up with work. በስራ መጨናነቅ ወይ ደግሞ ቢዚ መሆን በጣም snowed under ይሉታል። For example, I am snowed under ካላችሁ በጣም ቢዚ ነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ, I am out for rip. I am out for rip means I am going to have a fun. ፈታ ልል ነው፣ ዘና ልል ነው ለማለት ይህን ቃል ተጠቀሙ። I am out for rip. I am out for rip tonight. That's it. ሶስተኛው that's mint. That's mint means that's beautiful. በጣም ቆንጆ ደስ ይላል ለማለት that's mint ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ መኪና በጣም ደስ ይላል ለማለት your car is mint ማለት ትችላላችሁ። Your car is mint or your car seems mint.